Okey, ni untuk beginner yang baru nak menjinakkan diri dalam aktiviti hiking. Okey, pastikan kasut memang kasut untuk hiking. Sama ada boot ataupun kasut sukan, trail run pun boleh. Tapi jangan sesekali pakai kasut running ataupun kasut jogging sebab dia tak sesuai untuk keadaan tanah yang tak rata ataupun yang kena ke kiri ke kanan. Kalau kasut running, sebab saya pun banyak join larian, kasut running yang biasa tu adalah untuk kita berlari atas jalan raya yang mana pergerakan kaki hanya ke depan dan ke belakang, bukan ke kiri ke kanan. Jadi bila ada trek yang agak berbatu, yang banyak akar, akan mudah licin dan jatuh. So pastikan kena kasut yang betul. Tapi kalau tak ada bajet nak beli kasut hiking atau kasut trail run, boleh juga consider macam kami ni, kasut getah. Kami dulu panggil kasut menoreh, orang sekarang panggil kasut Adidas kampung. Ni murah je, harga tak sampai RM10 pun satu. Kasut ni tak licin, sesuai, tapi korang kena pakai stokin yang boleh support sikit lah, yang bawah dia tu tebal sikit dan breathable. Dan untuk perempuan yang bertudung, okey, pastikan pakai tudung yang memang tudung sport, material yang microfiber, yang breathable, yang mudah kering, cepat kering, peluh. Jangan pakai tudung biasa, tudung bawal, tudung cantik-cantik, shawl, guling-guling-guling, sebab dia kurang breathable, nanti kepala kurang panas.